duka yang penuh suka duka. Muria Badu min Ma'ani Ahmadi Rohatil Atyar Tashadu Ilayalil Maulidi Wabarikul Muria Badu min Ma'ani Ahmadi Wabarikul Muria Badu min Ma'ani Ahmadi Wabarikul Muria Badu min Ma'ani Ahmadi Hilayalil Maulidi Hilayalil Maulidi 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembala, berbang saat remaja. Umur 25 memperistighfarijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rahatil Atyar Tashadu Filayalil Maulidi Wabarikul Muria Badu min Ma'ani Ahmadi Rohatil Atyar Tashadu Filayalil Maulidi Wabarikul Muria Badu min Ma'ani Ahmadi Wabarikul Muria Badu min Ma'ani Ahmadi Wabarikul Muria Badu min Ma'ani Ahmadi Hilayalil Maulidi Hilayalil Maulidi. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah
layaknya